Whataina loto pa ia o le tua. Tau to foi le fiso mauna laui pa ia o Samoa. Awa o le papa e le na e. O li ringo fo i le fonga tia o pa uu le tua vau. O to fo i le tai o wao lele o wha maa lo mai. La au e vau. O so fo i le hita mai le moana awa o lea o wha poi la au tu vanu le tai au soi fua. O iti ti ai nei upui mana, ai ua tele upui manu. O te whapea atu ai ma le whaalaro tele, tu lau le pa ia le atu lau. When I did my welcome remarks this morning, I did it in the chiefly Samoan oratory rhetoric. And I doubt it very much that any of you people understood a word I was saying. Why should I say things that nobody understands? I should always try to use the level of language to speak to my group, my organization, my church, my followers, the level that they understand.